گودار و شوپینرن رادیو آرباز اف ام هر داری دم باش از علی عمرم از گرک نوجن و چیان جوارا پیشکش بکم دست پیکی دا فرمو گرنگترین سرنوچا عبدالباسط حمود جیگری سروک کوالسیون اجتماعی اپوزیسیون سوریه دی بجاکو به تن دریا کوالسیون و نونرین کرد کارن باشداری کمیته دستوری دا بکن چکدارن پیده دست براکرنا و نو سلوگان و لوگوین خواج جادین قامش لو بگشتی کرن وزیر درve ترکیه مولود چاویش اغلو رادگینا کو یپکه چکن امریکی دو فروش حکومت سوریه دم باش د چرچوبه بشداریت برنامه جوادا کول سر آرکی تیپش بخش کرن عبدالباسط حمود جیگیر سروک کوالسیون اجتماعی یا اپوزیسیون سوریه گوت کو دمان هادا آماده کاریش بو دست نشان کرنا ناوین اندامین کمیته دستوری سوری تنه کرن و دا خویا کرنگو به تنه دریا کوالسیون و نونرین کرد کارن بشداری د کمیته دستوری ده بکن دا کو بروانی دبر مافن گلی کرد روجاوای کردستان ده بکن ایرو هری مجارا گرنگ مساله دستوریه او دستوری بهتر پیشنهاد هات کرن کنگرسوچی گو راستی اپوزیسیون فرمیت دن حاضر بود بن سیوانا روسیا و ایران و ترکیه ده ل ایرو او کریزا سوری بیچاره سری و آواکرنک بیکرن او آواکرن دستورک بیدان یک جوا خاله اتفاق جنیویک بگوهز قناغا بگوهز دا یک جای مسئله دستوری ل ایرو دستور بویا پیشی لأن وك أوبوزيسيون وك ائتلاف بشكل جبو شارع سوريا سوري بر وندزان جنيف ياكو حتى جنيف حفت وحشت دقال الأوبوزيسيون سوريا شارع سوري نهاد داني إيرو بن باندورا دولتين دولتي وتايبات روسيا أمريكا حمو إيرو وك نيزيكبونا كيشيد إنه دوي شارع سوريا كسياسي شيد هل بت أب قرار سوري نقرار نرجيمية نقرار أوبوزيسيوني ليه دوي أب شارع سوريا ناف دولتي بسوريا شارع سر بدنا برا بعد دولتها إيجو برجواندي و حفظ سرك خاك سوري ملتي سوري قلند دني دوي شارع سريك بي ليه حتى هاجي أو قفتوجو نجهايا لإيرو الرياضة دوي جبينك شبي بشي دروس سيرجا ودقل جواتك نوزده بيستي مهي دولتين غارانتور إيجو أستانا أفاكر سوشي أفاكر هنا كي دانوسان نواتشيو بشرة رياضة أنجامي دستايا بلندوي الهوروني کاربه پنجینا بی پیشکش بکید در برگو رژیم بشار اسد پنجینا پیشکش کردیا. بله. آواناجی پشتی وی هرنا جنیف بن باندورا دولتین سمول گروپ جیاد بیشن امریکا یا بریتانیا فرانس او جیوار نرینا خبدن داگو کاربن صادو پنجینا بی پیشکشی یکیتیا نتوا بن سیوانا دمستور او تشتی گنهاتن مشاندن پیشنیار کردن هر آلیک في پنجینا بی پیشکش بکی. لی پشتی وی دوی او 45 حتى بنجي تيغوتن اللي هو بريارين اللي او حتى كيجان راضي او اتفاقيه نافرات فا دولتين ايرون تاثير دكن روليد ليزن سوريا دا او يتشاول هافكن او هناك دمينه بريارا وا ليد فيتشا او رولا كردا ورولا ما بيغومان استا اوبوزيسيون ائتلافي ده بله اغا هناك بنجرا جو ايرو كرد كاربن دستوري درولا لخوش جانبن في اف دستوره هاني وقت ديار كرن دوی همو پیکاته سوری بر بچاوستان نه بس کردنی هروها فیصل یوسف اندام دسته سروکاتیا انجمن اجتماعی کرد سوریه د چارچوبه بازداریت برنامه جواد در راگهاند کو بردوام انجمن اجتماعی کردی لسوریه بروانید بر مافن گل کرد روجاوای کردستان کریا وجی کو آواد به تو آوایگی انا کسا برجواندین حزبی ناخد پیشیا برجواندین گل کرده ام وك انجمنان اجتماعي كردي حتى في كيركا جونها ام تشتغلن خوديه جنرينا كردي تبعيه جو بارتيين كردي تمامي مذكري لسر بل صلاة 2012 حتى او ام خوديه وين سوريا فيدرال سوريا جو ما في ملتي كردي دا دستوري سوري دا بجهبي وهرنتو بل وقت جو ايرو روسيد بيجن هرد في كرد بجدار ببن اما ام دبینن نو نرتیا ملت کرد حتی ایرو دواجواتی گو چی بونه حتی وینا نه جنیب و وینا جل سر نه و بردوامی جید کمیته دستوری وادا هر وقتی انجمنان اجتماعی بجدار بوی و هر وقتی جی خوستیه لی اما ام تو وقتی جی دجی نسکنینا گو پیشتگرتنا وین نرینا کردی توایی کی بی ام نش بو مسئله پارتیتی یا چارچه وکی بس مثلا انجمن
رێبەری کارش بۆ ملەتێ کورد و دەستورێکی گۆ مافی ملەتێ کورد تێدە بجەهبی مەژ ئەژنەبیارە گوتیە مەژ عەرەبارە گوتیە ژە ئۆپۆزیسیۆنا سووری ئێمە ئەم پێشکێشی و ئەم داخوازێ ملەتێ کورد دگهێنن مە نەگوتیە ئەم ممەسلنە شەرعینە لێ ئەم تعبیرەکە ڕاستن هیچ داخوازێ ملەتێ خۆ ئەمێ بەردەوام من تێدا و ئێگو حەتانها قەدماندی داخواز سەرماساد وەلی و تێ قبولکردن بەری چەندرۆکی بە ڕووسارە بەری وێ بە ئەمریکانارە بە ئینگلیزیارە فڕەنسیارێکی اونها ئەم بەردەوامن ئەمێ تێدەوی کاری خۆ بجێ بکەن ئەس دەبێژم هەنێک باشتر بوویە کاری ئەنجومەنێ بۆ داخوازی کورد وەختێ ڕووس دەبێژن دوێ ملەتێ کورد بەشدار بێ ئێمە مەسەلەی سیفەتێ سیاسی نێن ولۆژی زانن پشتی جواتە ئەنجومەنێ بوارە و هەر وەختیژێ ئەم داوا مافێ ملەتێ کوردکرد ئەم نەدوێژن بەرە کەسێک بێ حرماندن ئەبەدەن ئەم خۆتیە مافێ ملەتێ خۆنە بجەه ببێ ئەوە یاسەرەکی بنسبەتمە نەمەسەلەک چارچەوامە بە ڕەنگێک تایبە حزبیتیا تەنگ ئەم مەسلێ نەرن ژیاریەکی دنڤە نەحمەد داوود ئەندامێ دەستەیە سەرۆکاتیە ئەنجومەنە نیشتمانیە کورد لە سووریە ڕاگەاند گۆ ئەنجومەنە نیشتمانیە کورد لە سووریێ دەردرێژەی خەباتە بزاوارزگاری خوازە گەلێ کوردە ڕۆژاوایە کوردستانی و داخویاکردن کۆ پرسا دۆزا گەلێ کورد لە ڕۆژاوایە نەهاتیە ژنابرن ئەو لەسەر ئاسێ ناودوڵەتی کار لەسەر بدەست بە ئانینا مافین گەلێ کورد لە ڕۆژاوایە کوردستانی دکن هەری زەلال ji bo mustaqbelê Sûriya a Encumena Niştimanî Kurdî ew jî sebeb yani Encumena Niştimaniya Kurdî werîthê hereka Kurdiyê gobdehê sala wek herekak muarad ji heymena istibdadê û diktatoriyetê de û pêkarîna demokratiyetê û îlakerî bi nisbetê rêziya Kurdî tu kes tineyê dijî yek rêziya Kurdî yek rêziya Kurdî daxwaza her Kurdekî çi siyasetmedar bi çi ne siyasetmedar bû û divê em gişî bixebitin duêriyê ez dêm ser mewduî yani ana gotinek tê gotin hinek siyasetmedar dibêjin partî dibêjin em Kurd feşîlîn dibêjin Kurd feşîl ji bo feşîlîn حوارك سوري سوري دهي لشام بقيد وبشرط وام كردجي قالك ام وير يشخر هيدابك بل ام كردجي ما فشلين ما بري قوتي ام قش متفقا حتى خد يفين ريني برزقريكا كردي بالتناخ وحلنا بسوريا يعني نوي قضيه كردي لسوريا حل ببه وسوريا هين اقرتت بردوام نولو قضية كردي يجي قضايا وطني بامتياز لسوريا أم دبجم نارينك مد وضع سوري قشتي هي وقضية كردي دي طاري ويد وبيع الكلمة قال حكى خواه برسقريكا سوري حلبوي وأم ببارمانا حتى قا أم بيجن كرد فشلين قضية كردي لسوريا بقشتي لا دي فشل عندنا بل أجار هل يجمع نتيجة سياسات خوي تشوتو يك آلي كرد وسياستها وياك تشوت وياك آلي فشلي نمعنا يكون فشلي لين بيجن أسفش حزب من فين رينا قدرشين وين شاغي تشتكي بس از بيجن كرد فشلي نولي استراتيجية كردي شو استراتيجية كردي أم جزء كلش معارضة سوري أم إطار دولي دو وحلا سياسي بخبتن أم هين بردوام تيد وخبات تيد به تشتك جمكي ما أم بش اعتراف تكن ام وینا یک رئیسیا کردی ام بپارێزن ئەم کار بن یەک دەست بن یەک دەنگ بن دڤان مەحافلەی دەولی دڤان خەباتە بێ وی تشتێکی باش بێ چەکدارên پێدێ دەست براکردنا wêne û sloggan û logayên xwe ji cadayên Qamişlo bigiştî kirin evdemî ku rejima Esed xalên xwe yên kontrolê li Qamişlo berfirehtir dike Di çend rojên borî de çekdarên peyedê dest bi rakirina wêne û slogan û logoyên xwe ji cadayên Qamişlo bigiştî dikin di dema got rejima Esed xalên xwe yên kontrolê li bajarê Qamişlo nû dikin û bihêztir dikin. Di dema got rejima Esed xalên xwe yên kontrolê li bajarê Qamişlo berfireh û bihêztir dikin. Ji derekî taybet ji arkera ragihand got di van rojên borî de rêveberiya peyedê ya ferskirî li Kurdistana Sûriyê diriya çekdarên xwe re
دست براکرنا وینین عبدالله اوجلان کرنه گل ناوا همو تاخین باجار قامشلو هاتبون بلند کرن. ویجه داری هر وها گوت گوچکدارین پیده بره خدانوه که جی گوینین همو پاکروان و سرکردین خوراکن. هر وها لوگوین یه پگه و یه پجه جی جناوا یاریگه ها قامشلو را کرن و جهوه برنگ سپی بویا کرن. جعالی خوور جمع اسد لباجار قامشلو دست برفره کرنا خالن خوین کنترول لناوا باجار دکرنه. گو همو خالن خوین کنترول نزیگی چارگوشه اولهی خستنوار آمده باشیه ده جبو همو پیشهاته کی یان رو داوکی ده. روژانه رژیم اسد کارو چالاکین خوال تواهی روژ آوای کردستان بریود به لهمی باجار و باجاروکین کردستان سوریه ده همو وارن جواکی و سیاسی و لشکری و تندرستی ده. البرانبری ویجی هر دم پیده دیعادی که گو او روژ آوای کردستان بریود به و دبیجه گو تو چالاکی به رازی بون و اریکرناوی نایل دارخستن. لرژیم اسد بردوام دکارن خوده بگو تو آستانگی جوان را ورد چکرن. به تنه پیده ایریشی انجمنان اجتماعی کرد لسوریه دکه و چالاکین وان قدغه دکه و کادر و سرکرده وان دراوینه و بنچاف دکه. ملیسین بروانیان اجتماعیین بسر رژیم ول باجار حسکه بردوام بن پیکرنان در حق ولاتیان پیکتینن. نرژیم وان رادوستینه و نجی پیده کو دعا دکه او باجر بریود بن دست وردانی دکه. به دست پیکرنا شورش سوریه و تکچونا روشاوی بگشتی و دورین کردی به تایبتی رژیم اسد بره خداویه که گو دورین کردی رادستی پیاده بکه لهندک دور جباجارن قامشلو حسکه مان دبن دست رژیم ده گو رژیم و میلیسین بسر و به همو شیویان بن پیکرن در حق کرد و نشتجین وان دوران دکرن. باجار حسکه حاطیه داباش کرن لسر 2000 جعالیه کی و چکدارن پیاده گو دسالاتا که فرز کری راگهاند نلوی دوره. لعالیه دنجی رژیم اسد گو اوجی بدو بشان لحسکه بجهد به یک هزار رژیم یا فرمی گو به تن جارجاران هندک جوانان دگرنش بولش کریه خویا نچاری. هزادن گو اوجی بسر رژیم اسد ویا او میلیسن بروانیان اجتماعی آنکو دفاع الوطنی گو او میلیس بردوام بن پیکرنان در حق ولاتیین کرد و نشتجین دورین ده صلاة خودکن. لگوری زانیارین آرکه گو او میلیس باجان فرض دکن لسر خودان دوکانن لدورا چارگوشه اولهی گوش خودان هر دوکانه که 4000 لیرین سوری وردگرن گو اف پاره به تنه بوان میلیسیانه نجبو حکومت رژیم اسده. هروها او میلیس روزانه ولاتیین کرد و نشتجین باجار حسگه ین گل دوراد ناورا جادا فلسطین حتی پراد ناورا هر دو تاخن غویران ده دمینن به همو شیوین خراب و پیس و آن استغلال و استفزاز دکن. هفدمی ویکه چکدارین پیده ین گل باجار حسگه بجهد بن بدنگن درباره وان بن پیکرین گو میلیسین بروانیان اجتماعی پیراد بن لدورا چارگوشه اولهی جبرگو او دور ند بن کنترولا ویده تویگو گل گازند جولاتیین کرد درکتن لسر بن پیکرین وان میلیسیان در حق وان. هر دم پیده ادعا دکه گو او کردستان سوریه بریود به لرژیم اسد لباجارین قامشلو حسکه ده همو وارن لشکری و سیاسی و روشنبیری ده چالاکین خواه بریود بن و کار خود که بیگو چکدارین پیده تو ریگری الوان بکن یانجی لبرانبری وان راوستن. کمیسیون بلندیا کاروبارن پنابران در فتک خوندنه هروها 2000 کورس آنگو خلین خوندنا به برانبر دریا انترنتا آنگو آنلاین جو کوچبرو پنابرن لهرما کردستان و عراق را پیش دکه. بهلکفتا روشا جهانیا پنابران کمیسیون بلندیا کاروبارن پنابران لهولرا پایتخت هرما کردستان راگهام گو اوی در فتک خوندنه هروها 2000 کورس آنگو خلین خوندنا به برانبر دریا انترنتی آنگو آنلاین جو کوچبرو پنابرن لهرما کردستان و عراق را پیشکش بکه. لگوری جدرک تایبت جو کمیسیون بلند لهولری جری باز اف ام را داخویانی کو خوندن به زمان کردی و عربی هیا
تۆمارکردن و پێشوازیان ناوێن خوێندەکاران وێ دریا ئیمێلên هۆتمایل و جومایل بە و لەسەر ئیمێلên rashid@unhcr.org هەروەها amin@unhcr.org yên komisyonê wê werna şandin û ji bo pirs û zanyariyên bêhtir her kes dikare pêwendiyê li ser hêla vê hejmara telîfonê bike 07 456 38 07 dubare 07 456 38 07 belê temaşevan hêja di dawiya nûçeyan de jî em ê herwiha her du îmêlan dirûpela rêbaz da ji were belav bikin hûn dikarin dûre lêvegerin. Wezîrê derveyê Tirkiye Mewlûd Çawîş Oğlo ragihand ku yepekêçekên Amerîkî difroşa hikûmeta Sûriyê. Di daxuyaniyekê de ji bo kanala TRT-ya fermiya Tirkî Wezîrê derveyê Tirkiye Mewlûd Çawîş Oğlo ragihand ku yepekêçekên Amerîkî difroşa hikûmeta Sûriyê. Herwiha Çawîş Oğlo dazanîn ku ew ê çavdêriya çawaniya vekşandina yepekê ji min bicê bikin û piştî vekşîna yepekê wê artêşa Tirkiye li gel serbazên Amerîkî ewlekariya wî bajarî biparêzin. Rewangeha Sûriya mafê mirovan ragihand ku hêzên rejima Esed di topbaran û bombebarankerina deverên dibin kontrola grûpên bi ser opozisyona Sûriyê ve li başûrê Sûriyê di roja xwe ya pênca da berdewam e got encama wan êrişên tund de hejmarek qurbanî ketin serbarî wêrankirina mal û milkên welatiyan. Balafirên şerkeriyên rejima Esed operasyonên xwe yên esmanî de li ser bajar û bajarokên rojhilatî gundewarê Derayê di roja xwe ya çaran de berdewam e. Di encama wan êrîşan de hejmareke mezin ji qurbaniyan ketin serbarî wêrankirina mal û milkên welatiyan. Rewangeha Sûriya mafê mirovan ragihand ku balafirên şerkeriyên rejima Esed de bajarokê El Hirak, Msîka, Nahta, El Mejdîl, Basr el Herîr, Melîhet el Ataş û bombebaran kirin di encamê de hejmareke welatî cana xwe ji dest dan. Heman rewanggehê da diyar kirin ku hêzên rejîmê bi topên giran û mûşekan bajarokê El Misêfra, El Cîza, El Yaduda, El Ghurba Şerqîye, Cedel, El Kerek Şerqî, En'îma, Eşyah, Kampa Der'a, Devera Gırz, Eşşomra bi tundî tobaran kirin di encamê de hejmareke mezin ji welatiyên sivîl birîndar bûn ku piraniya wan zarok bûn û amaje kir ku rejîma Esed bajarokê El Misîfra bê fîsfora sipiya qedexekirî armanc kir. Ji alî xwe ve odeya proseyên navendiyê li Derayê ragihand ku grûpên di nava vê odeyê de hejmareke bingehên rejîma Esed armanc kirin. Ew jî wekû bersiv li ser helmeta leşkeriya rejîmê li ser deverên rizgarkirî li bajarê Derayê. Erê di vê derbarê de encûmenên xwecehî bajarê El Hirak û Nahta û Milêha Şerqîye eroha devera Elucat wekû deverên wêrankirî ragihandin. Ew jî bi sedema gûrkirina helmeta leşkeriya rejîmê li ser deverên li başûrê Sûriyê. Erê derbarî pêla derbederiyê jî rewangeha Sûriya ya mafê mirovan diyar kir ku di encama êrîşên rejîma Esed yên berdewam li ser bajar û bajarokên gundewarê Derayê. Tanha bêhtirî 6,000 kes derbederî deverên aram bûne. Kopraniya wan zarok û jin û kalin û serbar kir konha ew derbeder di rewşên pir alûz û xirab de dijîn. Serokê rejima Sûriyê Beşar li Esed radgihîna ku ew niha tu hevdîtinê bê berpirsên Amerîkayê re nake û dazanîn ku hevdîtineke li gel serokê Amerîkayê Donald Trump tenê wendakirina demê ye. Di hevdîtineke xwe de li gel kanala NTV ya Rûsî re serokê rejima Sûriyê Beşar Esed ragihand ku di dema niha de tu wate ya hevdîtin û danûstandinên li gel Amerîka tune ye û tu encamên wê jî nînin. Esed herwiha destnîşan kir ku di demek nêzik de tu guhartinên di siyaseta Amerîka de çênabin û te kes kir ku hevdîtineke li gel serokê Amerîkayê Donald Trump bi tenê wendakirina demê ye. Guhdar û şûpînerên me hêja berî em nûçeyên xwe bi dawî bênin dubare em ê sernûçeyan bi bîra we bînin. Abdulbasit Hemocî girê serokê koalisyona niştimanî ya opozisyona Sûriyê dibêje ku bi tenê diriya koalisyonê ve nûnerên Kurd karin beşdariyê di komîteya destûrî de bikin. Çekdarên PD dest birakirina wê new slogan û logeyên xwe ji cadeyên Qamişlo bigiştî kirin. Wezîrê derveyê Tirkiye Mewlûd Çawîş Oğlo radgihîne ku yepekêçekên Amerîkî difroşa hikûmeta Sûriyê. Her şad û bextewar bin.